Surawi ke maulid Nabi hajat lomrika Rabiul Awal 2 hari lahiran Nabi Rasul Mustafa lahir Muhammad penghulu Nabi perintah Rabbi risalah yuba tiba urangnya tanya peringati Maulidin Nabi nama kepunan raya faedah soyang kanduri syukuran keberi orang kemudian bukan arah legalan dali ulama sufi yang kegahanan menanpega Ibnu Zauri Dayu Khanduri untuk janjongan dan padang masyadu Tonghang Sakri Dewaul Hamdi payung janjongan yang kan selawat kepada Nabi syafaat gebri melindung kenan cintaku umat kibandi Nabi syufuan gebri watadi mizan dalam neraka umat kejari yang hanku peduli neraka jahanam baca selawat dengan khanduri maulidin Nabi tak peringatkan melipat ganda pahala Tuhan beri pahala khanduri penghulu alam yang kan bid'ah ke maulud Nabi Tuduh Tuhan di neraka jahanam sebab yang gotanya kerjai baca berjanji untuk janjongan gegat ceramah dengan khanduri bak maulud Nabi acara menan ingat sejarah tak kenang Nabi syariat suci diperjuangkan bukan akhlak budi pekerti derajat tinggi agama Islam berderajat ke kaum ummi bedi zalimi jud berangkaban oleh sebabnya bandum ummati kejasa Nabi wajib tak kenang baca selawat sabit tiap hari kepada Nabi Allah sembahyang ketanda cinta umat ke Nabi dan yo ikuti yang yu janjongan tapu suruh pergi oh keji lagi yu Nabi tapu but menan mupom non ke maulud Nabi ngeci hayati pubutoi hana naba ulama pesaheh neci lagi lun kri kadang salahan alhamdulillah lun puja Rabbi yang maha suci azza wa jalla selawat salam akan rasuli Pangulai Nabi Sayyidil Anbiya. Assalamualaikum salam kamobri Ayangun umi dusun
yang susun rawi ke maulid Nabi hajat lon rika ke maulid Nabi hajat lon rika. Nabi hajalun Yang bak. Yang sama menye Nabi motor. Yang menye Nabi, ni jajak geroi menye Nabi. Ia pep dapat tahu habis. Ya, bak. Ya, kena raja. Apa? Yo kaget lah. Yang bet sunyi tak kena lam jam lah. Lam macet tau. Macet. Macet. Jadi tak boju. Luar telinga berapa? Ya. Ya, kelegan. Kaget. Terima kasih. Kirim mak